हरि ओम मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नाम संध्यावंदन गायत्रीचं जावून देवा पूजा केल्यानंतर जामका पितृतर्पण करचें। तर्पण घरकड जामका करूक तर्पण केले नुदाक जलाशयांत म्हळ्यार बांयत जावो तळ्यांत जावो हे दोन्ही नत्तिल्ले पक्षाक पिंपळाचे मुळांत घालयत। केळकांचोन बेसून जामका तर्पण आरंभ। तर्पणाक जामकां जालेलें एक आचमन आयदन आनी चिप्पड वगळे आयदनांत अर्ध लिटर शुद्ध उदक म्हळ्यार उदक जामकां एक ताट उदक भुमिरी घाल नातिल्ले ताटांत घालका 10 ग्राम तीळ दर्ब्या पवित्र दोन्ही दर्ब्या कुटीके जन्नोवें धारण केलेला सुका बापसाले मरणानंतर दुसरे वर्षाचे श्राद्ध जाले नंतर जामकां पितृतर्पण करूक। सगळ मासांतूय कृष्णपक्षाचे उमासीक तर्पण करप। मरण पाविल्ले तिथयेत श्राद्ध करप। सगळ मासांत उमासीक पित्रांक तर्पण करूक जालेले आवश्यक कुटुंबाचेर समाधानी जीवन काडूक एक उपायूत पित्रांक तर्पण करचें। हांगा तर्पण करचे क्रम सांगता। केळकांचोन बेसून जन्नोवें उज्जे करून जामकां तर्पणाक बेसूका बडमम्मान दिल्लेन पवित्र घालून जामकां आरंभूक। प्रथमाची बडमम्मान दिल्लेन पवित्र घालका। पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्रा आणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनुर्नदतामो अश्नुते ऋतास विद्वहन्तस्तत्समासत। पवित्र घालका मागीर कडकारचोन बेसुका। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभिरेव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः म्हणून पांय पडका। मागीर आचम्य प्राणानायम्य संकल्प्य द्विराचम्य दोन्ही आचमन करकम सांगिना। ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः मध्वोच्चताय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः उपेंद्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः। तिशी एकाच मांगे गुरका। प्रणवस्य परमेश्वरे परब्रह्म श्री परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायामी विनियोगः। ओम भूः ओम भुवः स्वाहा मां जना ओम तपां सत्यम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम म्हणून प्राणायाम दोरका। मागीर संकल्प कोरका। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम दोळ्याम दलांका ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। लक्ष्मी नारायण वन्दे तद्भक्तप्रवरोह्य श्रीमदानंद तीर्थाख्ये गुरुसन्नमाम्यहं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आधा वन्दे च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीते सर्वविघ्नोपशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विदुषं हरिं। श्रीगोविन्द गोविन्द। अद्य भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य विष्णोर्विष्णोद्यस्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे दक्षिणाधिपते रामक्षेत्रे सिंहावर्तमाने नेमिचारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणकुले ब्रह्मणयोस्य द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे अष्टाविंशतमे युगदशके कलियुगे
प्रथम चरणे शालिवान के वर्तमान इत्यादि वर्तमान वार के अमुक नाम संवत्सरे अमुक अयने अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो तिथो मळकडे उमास म्हणून का अमुक वासरे श्री विष्णु नक्षत्रे विष्णु योगे विष्णु करणे एवं गुण विशिष्टायाम पुण्यतो श्री विष्णु प्रेरणा श्री विष्णु प्रीत्यर्थम अपसव्य अपसव्य म्हणणे दावे कोरका जन्नोवे दावे करून घालका साधारण जन्नो दाव खंद्यार असल्यारी उज्ज खंद्यार करून घालका त्यांचे दावे अनेक गोत्र मुणका नवगोत्र मिळी नाही नवगोत्राचे यजमान अम्मारांक नव तगेन गोत्र मुणका उदाहरण वासिष्ठामि द्रावण कौंडन्य गोत्र यजमानस्य मम मुणका ऋषि भारद्वाज गोत्र से गार्गे गोत्र से कंशी गोत्र से कामश गोत्र से वत्स गोत्र से भारद्वाज गोत्र से अनेक 2-3 घेणे नाही उनके गोत्राचो यजमानाले समस्त पितृन्दिश्य देवर्षि पितृतर्पणांग ब्रह्मयज्ञम करिष्ये म्हणून करिष्ये म्हणून सांगिल्यार उज्ज कोर उद्दा सुडका आता रुद्दा घालका ते उद्दाक बोटा तलवान खला पुडका मगरी